Alhamdulillah Rabbil Alamin. May Allah guide us, inshallah. And may Allah protect us, inshallah. So, today, inshallah, we're going to give him the word of Shahada. The one will lead you into Jannah. Inshallah. He worked with the word of La ilaha illallah. He will be in Jannah, inshallah. And may Allah make us among those people, inshallah. Work for the sake of Allah. Allahumma. You will say after me, yeah? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Rabbi wal Islamu dini wal Qur'anu kitabi wal Qur'an kitabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyi. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. الله اكبر. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. الله اكبر. الشرك والمشركين. الله اكبر. الله اكبر. اخواننا المستضعفين في كل بلاد المسلمين. الله اكبر. وكن لنا عونا ومددا لهم يا ارحم الراحمين. الله اكبر. وتوب عليك التواب الرحيم. اللهم واخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله رب May العالمين. Allah guide him and may Allah bless him and bless. اللهم اجعل زيادة في الإسلام. ما شاء الله. And may Allah bless the brothers. كيف العربي معلش لو سمحت على يد الاخ عادل. الله أكبر. And this الله is the أكبر. brother الله أكبر. علي.